Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yemeye gutanga miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wese uzafasha mu ifatwa rya Corneille Nangaa, umukuru wa Alliance Fleuve Congo AFC, hamwe n'abandi bayobozi ba M23 barimo Bertrand Bisimwa na Sultani Makenga. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubushinjacyaha bwa Congo kuri uyu wa gatanu. Nangaa nabo bafatanyijwe baregwa ibyaha birimo kugambanira igihugu no gushiga umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi. Mu kwezi kwa Kanama 2024, urukiko rwa Gisirikare rwa Kinshasa rwakatiye igihano cy'urupfu abantu 26 barimo Nangaa, Bisimwa, Makenga n'abandi bakuru b'umutwe wa M23. Muri bo 5 barimo Eric Nkuba Malembe na Safari Bisholi bafashwe baraburanishwa ariko bahakana ibyaha, abandi baciriwe urubanza badahari. Uretse igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari cyashyura abayobozi ba M23, Leta ya Congo yemeye gutanga miliyoni 4 z'amadolari ku muntu uzatanga amakuru yafasha mu ifatwa ryabo bita ibyitso by'iyo mitwe barimo Pelo Ruwara na Ilenge Bayelenge. Nangaa yamaganye ibyemezo by'urukiko nyuma yo gukatirwa. Corneille Nangaa yanyuze ku rubuga rwa X avuga ko icyo gihano ari ikimenyetso cy'ubwoba bwa Leta ya Congo, yongeraho ko nyuma yo kwibohora bamucira urubanza bazasaba imbabazi.